Madamo. Hello. Unjani? Kana rale. Batla rasa kai. Basa sa ile hani umon. Kadala. Ile bagage. Au tra bagage ke gawe. Ata gaba. Yo, o sa riano eni batho shiba kwe. Hey, abanyethu atsakeng. A re kwa ka bona. Ke bona re le state tsa la go itagela. Ba go botsa thata ga bona. Ge ke nyetso so ke nyetso nna. Ge ke nyetso so. A ke re like go tsefa ke tethera. Ke ska shupa batho bang ge ke nyetso so. Ke taba ja ga le monne la go nyala. The people ba ne ke ba tsaba before. I should treat them ga botse go sana le before ke ska te change go jang ka re ba nna ke casted ka re ga baola ga la se because nna ke nyetse ke nna Shilo shakora mafasa thomela then now I come with the new words ke thoma bitja batho mafetwa nna ke thoma bitja mosadi sadi ke nonsense. My friends are still my friends. We are still living the same life. And we were it does not make them less of basadi just because of basadi. When you get married, it's just another level of life. In your own life. So you show me I guess I hope Jona Chila. I would change selo. There's nothing special about me actually. It's just that now I guess I am a coining. Abo? Yeah. The Hatlas Tempera voice. Namili. Nova momento long ring. I can't make it because and my friends will have to understand that. But I Queen of Sheba. Najwaje, Basantung Kuta Manalama Otuka Meno, I get the Sakolaban Let's come and leave it is my own issue. I must deal with it. Limunela and Kitabajaga. You belong I got some Hojenga discuss. Dilo tse ke dirana na monnela le batho ba bang ke taba tsa ba babedi ngora bana le morutu o itjere le ka babedi a re le nama ete re le two ke taba tsa rena re le two gore go bose go ba go bose taba tsaka and ba bana go tsena taba tsa batho ba nyetšego ka bogare and in tears, at least love would have visited me. Like it tasted like but go bija batho mafetwa. Batho ba nyetse ka di 60 years. But like let's just love each other. Wa bona go thoma ba bija mafetwa ne? O dipiletša di bad. Le ge ba tlo tlhalamo. Ke bona mathomo tlo go bitša maretenso ke ba tlo go fidisha ntelo ba fidisha yona and ba tla ba se wrong because you must report you saw ke ba retaliate rena bona rena re thoma batho le batho ba retaliate re ba wrong mo le ro mo wrong ebile o ka se zwa le go nya go bula right. I had no mercy kana kwela ke kwa le rato le tsefa ke mkana a gore pherere ke tomoje mahlo o nya gore ba go hleke jwang nna ke be ke sa ba hleke and o kule member batho ba nya ka o nyediwa tla gona ba banga ba letsomme at all because it's not everyone I enjoy yang hey ga go lo ba galo ka tja moko kwata ba re ba galo ba ne ba shokisha she especially kwa sile ba kgethela lana bana ga ba no re di anniversary ja 30 years mothontse ba se ba mmana ga te ka ngwa na kwe ba e ba lela wa spend le gole monne no ba 2 hours a o ihlakanya ka mo a ke re ke le karapa la le kotuka o tlile Friday wa tsena wa jaleng wa ka masa. That's not spending time. Daily blog, put up the banana. Swane, Kufroanyana. Morare wa feta, he, o feta nae, a tja hlapa.
vacuum kana wa hlapa. You're not spending the time, or you are just seeing this person. Yeah. Ngana ujile o wetli jwaleng ka mosane ke sontaga mo ka jiwa no wa sepela chaile. When are you spending time? So ga botse ba le ya se ba celebrate me sa ga botse nya go rona o thoma banyala ka la busu. So are follow ratana re hlomphaneng ja gore jwalo wena le nya le go fihletse ke taba ja go lana monnela for isha se bjana ka peace wa ke nyo khuluisha go ga Garafa. tipsine ka this marriage life yeah don't drag others ikure wa bona tipsine ka selo without shaming others. Batla ba go botsa re nya ke bokae. Isa sana le this thing a black man wa go nyala le gowa a ka sa tipsine ka that marriage without a besha out the black women. Why is sonto ra ba besha out? Kure whatever situation you find yourself in yo kipsina ka yona tipsine ka yona without go treka batho ba bang cause maybe it's not their preference. Exactly. Ke bona ile post ile nguri le di post ka di gay batho What's ba ntena ba mpe. What's up? I love di gay. Mara se megwele. A ke tsebele ke fora gore personally le ibilane ke a kwata ke khwetsa motho ba hlakisha. You can post this, I don't care. Ke a barata le di lesbian ke tlo go botsa ka experience ya ke. I'm always having a friend ya gay. It's just these days I get nayo gaufi but I'm always having that bang khahla. Okay, it's fine. Di lesbian was a lesbian in Jeffishe jang go moemelelela angere gantshi that is like re batho ba rata whatever you want to enjoy it without go kwera bang. If you le monna wene wa straight enjoy go ba monna o tlogele go kwera di lesbian nna le o di bone ka ka tseno bana ka kamoreng. So now we'll stand up ke ba emelele nna mile wrong ye ba iriago ba re go nna I want to be part of it. O nya go ba lesbian khante nna ke thatela bana ba ro ba go dipelo na mile re sepele re ga di gay nna di gay di ratore he ska ba homophobic na ke homophobic and then na ke homophobic wa bona so ge ke ba ka no ba mistake le post la ka ba ka re ke be ke gala mekgwa e mebe ge ke se homophobic ga ire gore jwatse nna ke nya go ba joina gona fa if ke tla le nna gantši ke tlaetse both genders ke kgono ba around both maybe ke rutile le mongwe wa different genders gona gore these are people a o shalo gore ba accept o kole mang gore ba ronga ba le sogane. Let's live with them, respect them, love them. This is their sexuality and it's anjore le bona ba le ba di gay ba ramogele gore le rena re straight ba skanya go re chincha bile ba mpana ke ne ngwana ba skanya go re dikhuruta ngwana ka tlote fanda le ena one day gore but I'm like this. You know, that's a little bit hard. Go so gore mothatla moruti a mo tshele moyowe mo tlogela le so le nna ke tsora le so keng observe. So nna a ke rate batho ba homophobic le ba ba ska ba straight phobic ba a ke nya ke batho ba homophobic a ke kwane le bona batho ba homophobic. However a ke tsoro gore ke re feta mo di gay le tsona discover straight phobic di tsebe gore le rena ba straight re straight kana mogokgo a re ke taote and then ratane re phele ga botse go ska ba ra kodutlana ka mantšu akere nna di gay di a ke a di rata nna ke rata di bisexual nna ke rata di gay ke rata drama e la bona ke rata ba role di hili ke rata ba bina and mo le nna mo a wana bana ngata ke motho phela bophelo ba gago a go re motho felo and mo chepile and ba ana positive ba kwishisha ba ka ba hira every day ra ba bogela every day. I love them. I can't mention ka maina ke a ba rata wa bona mara a ke tsebe personality tja bana le di miro tja bana a ke bile so wherever a lo mo house mara I love them so ba ra amogele le rena gore re straight ya go nkwishisha ge ke le so ba tsebe gore nna ga ding ba ka for ba re perere ba kopana le nna ka dimpa ba ska re o emile nna a be ba China
Bravo. Bona kore. O kwishisha. So ene le nna ke nya go khwetsa a ke nya go re jutse re tlhakane so then monna a tle a ba botse ka mogelo gore ke banna ke le bona sanga ba re ke bona ba saji ke ra gona fa ene ebile a se ka nya go tsa le gore how do they have sex unless hanya go robala le bona is none of their business so are for so long sa tsene le bana ka kamoreng sanya go tsa je ba jiri ya ka kamoreng ba go ba botšiša too much le personal go fo swana le nna ga yona mpodisha re iri ya wrong how is it a di fapane gore tlhompha bana tlhompho ene tlhompho ke yona ke re bolela so go ba go re tlhompho ba re go tsena ra ba re lwa le bona se se go ke tlhompho ke mkana ebile ba sa hlakishana ra mogelana gore eo ka mgo ke mkana bophelo go tloba bo bose ona e ntina go le go fetile e bentinne go kore motho ga go fere o mogana ka mogana napa go rogandwe le ene a re hey okay 1 2 3 a ke rena ke straight a ke re ke nae monna wa tla wa mfera ke a mogana a ntela re mara wa robalana of course but not with you a swele type babo a ke gane mara e se bang le wene ene la go tlhokora ga pletse o tlo tlhote explain maybe wa tlhokega sometimes a ke re wa mfere ya ke monna ga botse shifa yes ke re ngana go a sana eng o tishana mjilo tse every time le gala batho ba fera go gana ba phela ba gore ke mosadi e leng gore a ka ba le monna mara ga kenya ke ba wene get that then so ke ene ba sa ikwisego ba roana so move yabo so la za lesbian engwe salaria a bizwe ka re motho wa ka no bana nna a kenya ke ba le hlakisha mara gore ke tle ke re kgathana ka matswele it's not for me like are bana ba tlo heta ke re na will handle the whatever hateful era. I will be fun. I'll find myself in the next victim will follow like ke la fetšela pele ga no ba ra ba hetane di lesbian ga ke kamera ke nna ga ke tlo tšhentšha gore ke nna mang ka baka la gore ba ne matomang hetile matomang hedile I will heal then I will find Joseph so I'm in for men so mara a se gore wene jwale ke tle ke go treat gampe go botse ka mogolong gore ye I can still live around you and o no santse respect o tsebo goreng rosa tlo tswela tlo tla le motho wa a male and then le nna go tla ke tle le motho wa a female ra fo phela kana mogo ene ke se ka khwetsa ebile re go ne di threats ngare ba re monna ga mo tla fire monga ile ke no if you tryland you must respect me ene le nna ke respect a ke re no tlotla le monne mo se ka khwetsa nka re bana ke lebana le monne la a re hlomphane bele go bone go ba thaka no bo febeng wa bona so respect ra respectana this thing ya go foshana ka maya ya go bola re nya go change batho ka mo go ba leng ka gona o re no bona gore wene o modumile mara wa go botsa gore na ke nya go duma ke bawe ngana o thomore mara lo go se le ra go le ka o le monna o le street ke a betse mmane batho a o la se mma go le tata gona ba ne nao ke a betse le go le ra go le tsena kae and what if you get these squads ke ra gona ora o tweka o ka tweka lo monna then you like how straight o ka tweka ba no ba me what if you like the dance because it's something you can practice no it's okay if o mbona ke le gay but I'm not I ke tlo gay lo ene kwishisha why kwishisha go jang but I don't hate you mara ke tlo ba intimate le wena ene bona bana mo gantse tsenya go re Bunsugar everyone. No, and you must not have your own. And if you keep around, recruit exactly. These people are breathing the same personality correct. I don't understand and I don't care because gay. And I can't get ya gore yona ina gane gore o nyaka gore na o nyaka go change bana ba ba straight
le yona ke e nyake o Boss, santse a mo embrace rawa no amogela sexuality ya gore e fingale ka nako you are very lost because bontse ore wa moemelele ga jikijiki enela wa ke be ke dula Pretoria enela wa lesbian wa Mosotho ngwana ka ra wa mogele I just hate ge ba le roga ba go tshwenya cause you are a nice person o re direla dijoku wa sega next thing when o nya go ferana le na o tlo mphang ke ra gona rena ke a rogana ka robana nna le ene re ka sa kgona and I get we are being personal and deep exactly there's nothing else a o tlo kgona go mfa selo go ne batho ba gago ba tlo go khotsofatsa ke se o no se offerago and then mara ke santse go treat bale as a human o salo motho wa ikutshisha gore jwa whatever situation o leng ka magana enjoy it wena yourself uskanya ka go khwetsa o enjoy ka sa botse mo ke ra re ne di type re type ke gore kare wena ga o se ne di type ba batho ba tlhoka di type ke ba gore ba le everyone so I'm like ge motho ena a te wa bona o letse tsa ya mahlaka wa bona o ka a ska nana ka mo wa bona o ne type o ra ka re ba le nteng le mo o tlo khwetsa o robala le batho ngana o sa khame kira o ne a utlo khama ke maka utlo go tlo go aggressive and o le grumpy o makala ga botse motho a mo dima it's a play you're not going to enjoy it because when I kira o ne type o fo tokola no kae ya tubatse ya go ya le ai fitla kwa se fongi wela ka kwa o ya le yona phefa e ka tla o rotogana le yona go di la ke di bo di comment ka na postil motho mare o ra re nga type I'm like but ba need preference what do I prefer a kre wa bona le ba re banya ka dinyash ga bona gana mo ge monna ro nya ka nyash na ke na ngere nna ka tshwana lo kwatela monna go nya ka basadi ba ba koto ba marago a makoto ke se ka ra ba khos go no le msinya no be le marago a makoto and then le nna a ke ga banna ba mekha a mile banna ba mekha ba ska kwatela ka so ne preference le bona le nna ke kwate ge wo ngwishisha monna go hloka di aipora ke mtsomi wa sa munyaka na mile o direla ke moka ele no preference go fo le ba ba do romelo me mohuti a inyaka go itsa melo ba go ba nga ba ikone le yona go fo tshwana le ga ba ija banya ke basadi ba go hloka mara matswele nna ka tshwana la go kwata a se nna e ba motsomago na mile le nna ke tlo bolela ja ka gore go nna a kenya ke tlo go mmona pho e ska ba ntho awa ke monyaki ke go kwela mao monna ke mo ikamele ke mo tlogala ke mo tlogala ene go na le ba ile gore ba tlo no hwetša ba batelele and then go ne ba leng goreng equation is a balance mare ba bereke basadi ba batelele ba go no prefera di court man and nna a ka tshwana go tlotlo nka re ke muriela o mo pesha ka re ke a nka re ke ra bien corrections o ikgwetsa le khureng kwa ntse wa khushisa ke ke mkana nna ma se enjoy my preference ka side nyaka ke mkana ke tlogela ba bang le bana ba reke ka o mokhaba ke monyaka le nna ke lo khoro ke ja ke phefo ne ba ba fo go mpirifera ke ja ke phefo kana mogodi anga ba sa mpirifera ke be ke sa go ke di pereo a thongring le tsogo ke rinyele gane ba ke taba ka bona ke tsela go wetsa gano ka celebrate le la ke la o le celebrate again with my people not this one ba ke ba yo fihla gole ka fa ba ka ka fo go bloka ija a tsake maka a go le taba bye bye tata